Semulja para alim ulama, para guru, para sesepuh, guru ngaji, para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, nakhusu bidzikri semulja Kiai Haji Mukhtar bin Syirat. Saya insyaallah juga bakal hadir akhina fillah walillah Kiai Al-Hajj Muhibullah bin Khalil, Ustadz Munai Ahmad, Bapak Kepala Disah, ben sedaja guru-guru selain saya tak bisa nyebut asmana situng bersitung, tak ngorangin hormat abdina deka sedaja. Alhamdulillah puji syukur deka Gusti Allah kaula sareng ajunan sadeja bisa bangki alengki bedeka adinta majelis dalam keadaan sehat wal afiat, tetap yakin deka Gusti Allah takaah dalam kondisi yang tidak terlalu kondusif. Banyak wabah kadinto beda wabah sekocak virus corona neka, tapi panjenengan ki tetap yakin karena kadinto tempat saya nyambi barokah tetap hadir kelaban keyakinan bakal ebri selamat sareng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Selamat berenang dunya, selamat berenang akhirat. Amin Allahumma amin. Kaula kelaban singkat bae kaula beda kadinto kaula nyanyi kadinto pan berumpan kali nerangaki kadinto kaula pakon mau'izah hasanah nang kadinto aslina menabi mau'izah hasanah neka gempang serepot neka uswatun hasanah. Mun mau'izah hasanah neka melein bagus, menabi uswatun hasanah neka meri contoh bagus. Minta semangat aja nih. Mun uswatun hasanah meri contoh bagus, mon mau'izah hasanah melein bagus. Maka aslina mau'izah hasanah kule pakon mau'izah hasanah hiporon bayi, karena mau'izah hasanah nekat lebih gampang daripada uswatun hasanah. Karena banyak orang sebisa mau'izah hasanah tapi tak bisa meri uswatun. Banyak orang bisa melein orang lain tapi tak bisa melein abeun tibi. Banyak orang sebisa meri motivasi dekat orang lain tapi tak bisa meri motivasi kang kui aben tibi. Neka saya kocak orang gampang meri mau'izah hasanah tapi sekuni sebisa meri uswatun hasanah. Berapa banyak orang bisa melain orang ayo mon beda khol nyombong banyak, mon beda masjid bangun masjid cerek-cerek dunyana teh sambi mate. Kakek mon sodako Arya besena tak kira orang rezeki na tambah lancar. Gampang melain orang cerek-cerek tapi aben tibi cerek. Beda aja nega. Beda apa banyak? Banyak. Alhamdulillah. Berapa banyak mon melain orang perukun bi tetangga tahu salo malawan bi tetangga lauk mulai sepeda, tetangga deje sakit panas atena. Perukun bi tetangga kakek mati tetangga kadek sedeteng kakek andi repot tetangga senolongen. Aneka gempang melain haja kadinto tapi semelain haja ria soro rukun bi tetangga ternyata tak nyapa bi ternyata tibi. Beda aja nih ya. Oh banyak boleh. Alhamdulillah. Lah maka kadinto mau'izah hasanah penting, bener tak penting karena haja kadinto mau'izah hasanah sebagai rabu para kiai mungkin bisa mungkin dedih tambah ate kaula sareng ajunan. Amin Allahumma. Tapi saya lebih penting dari mau'izah hasanah gelek napa uswatun hasanah. Kadinto tore aduh mantir muka kaula sareng ajunan kadinto sedaja oleh barokah saya Khalil makin bujuk Ahmad bujuk Bashar dan bujuk Pona kadinto mantir muka sedaja kadinto oleh barokah. Amin Allahumma amin. Ketepatan makin kelaben tanggal petolekor Recep sekadi ma petolekor Recep kadinto pas kelaben Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula kadinto tak nerangake banyak aslin kula tak keduan persiapan nawan apa kadinto jujur-jujuran bae kula neka semong etek neka kula. Tapi mantir muka kadinto kelaban Isra Mi'raj neka sekadi ma Isra Mi'raj kadinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka oleh kewajiban salat dari Gusti Allah
kaula sareng ajunan ebti orang segiat ben bisa khusyuk sholatah amin Allahumma amin. Menabi perintah-perintah dalam Al-Quran untuk sholat neka banyak luar biasa cek banyak. Kaula sareng ajunan pada oneng bahwa kanjeng Nabi neremah fardu selain zakat pasah kadinto Allah meri oneng lebet malaikat Jibril untuk beri oneng dekat kanjeng Nabi. Tetapi kanjeng Nabi kadinto oleh perintah solat kanjeng Nabi kadinto panggil langsung dekat zatepon Gusti Allah. Neka isyarah bahwa solat kadinto adalah perkara sepenting. Apa-apa oleh na wajib solat kanjeng Nabi neka ngandep langsung dekat Gusti. Aja neka pun contohnya, kula mon keduan parlo da Ustaz Husnan neka, mon parlo kaula sekuni mungkin kaula cukup telepon tau. Tetapi mon parlo na penting cek penting tak cukup telepon. Ustaz Husnan neka pakon kacompo, tuli ketemuan neka penting neka. Mon karo masalah kamera anu akhir ya, kamera ada rumah, anu nak gampang neka lebet telepon. Tapi mon masalah penting, nan candang siar beneran deratin terus ketemu nongko mari aku tuh ketemuan nih aja nih tak cukup lebih telepon nih apa tuh beren kita kanjeng Nabi panggil langsung dekang ngersai pon Gusti Allah nerima kewajiban sholat nekana tuaki bahwa sholat kadin adalah ibadah sepaling penting jadi ukuran ibadah kaula sareng ajunan selain mon sholat sae insyaallah ibadah selain norok sae. Tapi mon ibadah sholat tate temoro karo nah maka kaula sareng ajunan cek ngarep ibadah selain bisa sae naudzubillah pokok mon sholat acer kacer ibadah selain noro cer kacer menabi perintah dalam Al-Qur'an iki banyak tentang sholat dulu tak tahu senyatet saking diri benyan kaula salah situngnya waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in bodoh boleh wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in banyak perintah-perintah dalam salat no duaki bahwa salat keadinto penting cek penting bodoh boleh hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ayo mentepak salat ria marke pa ikhlas karena Allah ben pa khusyuk maka kadinto kaula sareng ajunan mangken cuman mangken kadinto ka salat neka adha'us salat banyak orang-orang segempang benyak-nyaki salat padahal orang lembek neka luar biasa deka salat luar biasa ngastete naka salat luar biasa disebut lagi orang lambak kadintokan salaf ya'uzzuna anfusahum thalathata ayyamin idza fatat humut takbiratul ula orang-orang lambak neka menabi jamaah tak nototen takbiratul ihram imam neka tak nyaman ngakan nangis aben tak ngedete dung selama 3 hari ya'uzzuna dari azza ya'uzzu azza yu'azzi ta'ziyatan tetiaben gak dinto sompek 3 hari gara-gara apa? Gara-gara tak nototen sholat berjamaah takbiratul ihram imam nototen menjamaah keng aben deteng imam le takbir neka aro masalah cek rugi cek rugi padahal kun karo tak nototen takbiratul ihram alhamdulillah menoreng makin teka tak norok jamaah ki pancet ngeserengian nih deng kadeng teka tak bojong sebu ya alhamdulillah dia pancet sehat wal afiat tapi orang lambe tak nototen takbiratul ihram neka sompek 3 hari cerita dari Kiai Nawawi Kiai Khalil bin Nawawi Sidogiri kadinto Kiai Khalil bin Nawawi neka keduan ibu asmana punyai Nazifah nika saking diri ngastete naka salat berjamaah caritana ketika Kiai Khalil ki kene nek pandiin neng jeding ketika pandiin mereng azan punyai Nazifah nika langsung awudu asolat sampai mare jamaah wereten totok sampai adoa mari adoa buru enggak ya Allah
engkau mandiin Khalil berenang jeding. Iya tadi boleh. Tak apa ya Khalil berenang jeding. Ngeding adzan sampai kelepain ke anak di TV. Nek orang lambat dah solat luar biasa. Maka dinto atu boleh kak dinto mantir moga barokana bujuk-bujuk barokana tangkel petolekor recep kak dinto Isra Mi'raj kak dinto mantir moga kaula sareng ajunan seteja takdir ben kuat ngelakonin solat 5 waktu ben tambahin kelaban solat-solat sesonat. Amin Allahumma amin. Kaula tak banyak kak dinto mungkin beda ramah guru selain tori atu kak dinto Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mantir moga ibri barokah nang bulan Rajab ben Sya'ban ben mantir moga pada ka bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mantir moga barokah na saya Khalil kaula sareng ajunan selamat dari penyakit zahiran wa batinan, selamat dari segala wabah ben virus. Amin Allahumma amin. Cukup sekali dinto dari abdina sekonek kak dinto mantir moga titik ilmu semanfaat, mantir moga kak dinto kaula sareng ajunan karena umur kak dinto mantir moga beri karena umur titik umur sebarokah sebisa mesemak dekat Allah ben bisa semak dekat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dari abdina sekak dinto nyon sabar banyak. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.